هذه تسبي بك شاهين عامر شاهين عامر شاهين عامر شاهين عامر شاهين عامر شاهين عامر شاهين عامر. الصراحة زرنا السباحة في مسلسل الكلاب بعد ما مشهور شيء الكلاب يسمع في العملية كل اللي أعراض من هذا الجهة الأشياء المخدومة والأوجه الصالبة المتنبة نام الشهيد رمزي حكي دیگی بلا بینی هوا صورتك وثيقتك يا بنام شهيد رمزي الله ام خيراتنا حمي قال خودكن مهبان حاضر ولاد باريز حاضر بارتي وشخصيات حاضر كسيات اولدار وحمي بيكاتي رجاوي الفيدا حاضر دبيتك وشينا جرانده شورشا ميا زانستي ده دبي ديروكا ميا نوجنده بصدان بهزارا ميرخاز وعقيد وفرماندار خاكرن بيشانك خاكرن فرماندار خاكرن غوريدي گلی کرن شوا مرخاز و فرماندار ایرو ام دبیر آنی نواده ام سکنن اف شهید ما ایروی سی هیوا نها و دها و یازده اجمار وا 305 شهید و قهرمانن الشخص وا شهید و قهرمانه ده ام حمی شهیدن تکوشینا رزگاریا گلی کرسان ام بیرتینن و دبیر آنی نواده بجنا خطوینن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن بری ام دست پروگرام خواب کن ام حمی گل خود دعوت کن که لیگ بدن به حرمت و رزاری جبو بیرانی شهید ام راوستن ام سپاسیا رببریا اکیبا گو اف خدمت جبوی با شهیدا کری اف قاعب ناب شهیدا بکری هزار سلاف هزار سپاسی جبوی و یگوتی دا شغلی خدمت کری ام گاهندین بیاتی شفکی هر خوش جبوی اکیبا خدمت دا کری. بداية أرحب بجميع الحضور الكرام وأرحب بجميع عوائل الشهداء من آباء وأمهات وأخوات وزوجات شهداء في هذا المكان الطاهر المقدس الذي يرقد فيه أرواح الشهداء. ننحني إجلالاً وأكباراً على أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية. نستذكر اليوم شهداء الشهر العاشر والحادي عشر والتاسع، وباستذكار هؤلاء الشهداء نستذكر جميع شهداء الحرية والكرامة، هؤلاء الشهداء العظماء الذين ناضلوا وضحوا بدمائهم الزكية من أجل حرية هذا الشعب الكريم، ولنثبت للعالم بأننا شعب واحد بجميع مكوناتنا
العربية والكردية والسريانية. سوف نكون يداً واحدة وسوف ضد كل من يحاول زعزعة وأمن واستقرار هذه المنطقة التي رويت بدماء الشهداء الطاهرة. نعاهد شهدائنا عن أننا على دربهم سائرون حتى تحقيق النصر وبناء مجتمع ديمقراطي حر. جينا إحنا تنحيي كل محب عاشق والهان يلي عشق تراب الأرض بكل محبة وإخلاص وحنان. هبل الهجاء ضيقوا باب الشهيدة خشكوا براي الشهيدة هفجينو زاروكي الشهيدة يكل برا مدنا ام خيراتنا ودكين هر 305 شهيد كوام حزيرا ودا آمادنا ام بشنا خال بربيران نواد طوينن برزداري وبسلاف وحميا سلاف دكين افقع جبو كدا شهيدة خودي دركتنا الشهيدة وجه مناسب ايكو لايق الشهيدة هاتي ادام ازراندن ايرو وكي فاكرين وكي بيرانينا 305 شهيدين ما هكروان تكشنا آزادية ده مناسبة فاكرنا هولا بيراننا شهيدة دا هاتن بيرانين افجبو مناسبة کی خیره مناسبة کی پیشنگتیه مناسبة کی پیشکتنه ام دیسا آوا کرنا وقعه لحمو شهیدین شهیدلکا قامشلو حمو مالبات شهیدا پیروز دکن. جمیله عبدالرحمن ارزگولی دیروکا شهادتی 1985 ناو تفگیری عقید محمد مجید سعید دیروکا شهادتی 1013 ناو تفگیری جان فدا ناو باشنا ریبر عباس جمال دیروکا شهادتی 1013 ناو تفگیری جگدار حلقیس ناو باشنا تحسین فخرالدین باکرچی دیروکا شهادتی 1014 ناو تفگیری فرهان ناخادی صالح محمد دیروکا شهادتی 1014 ناو تفگیری حمید سوهان کوبانی ناو باشنا محمد مصطفى علی دیروکا شهادتی 1023 سید عبدالله ابرار دیروکا شهادتی 1023 احمد دیروکا شهادتی 1019 راس العلی دیروکا شهادتی 1019 ناو درگری سیفی ناو ماشنا سیف الدین درگر علی دیروکا شهادتی 1019 ایرو وکرناوی قاده شهیده جبو سرساغیه تمیجی ورد تیده شکرن و بیرانین شهیده شخوا حیوان ها و دها و 11 ایرو بیرانین وان شهیده 305 شهیده منه ام شخص وان شهیده دا همی شهیده شورش امبیرتینن و برزگرتن بجنا خوا البروا شهیده طوینن شخوا کارو خباتا سازیا مالباطه شهیده بهتر خستنا مالباطه شهیده بهتر زیارت کرنا مالباطه شهیده بهتر ام کاربن و شهیده ام بیر بین تمیه مواجهان بکن کارو خباتا سازیا مالباطه شهیده آواج بو بهتری خو سرساغی کوناج بو مراسم شهیده کارو خباتا سازیا مالباطه شهیده آوا تمجی ام خود بین دندار کدا و شهیدانا و کارو خباتا ما تمجی یعنی ام چیزی بکنج بو شهیده خو مالباطه شهیده خو هرم دندار شهید و کدا مالباطه خونه اشخوا بهتری خوا ما قلت يعني معني صار زمان ام ديندار كذا باش ام تشي بكن ام هي هندك اجبونا باش شهيدا لي بهتری خوا انها زيارت كرنا مالباطه شهيدا بهتر تميجي ام باش شهيدا جيان كن تميجي ام زيارت مالباطه غور شهيد خو كن بهتر ام خدي الغورستان خدر كفن ام خدي بهتری خوا دسكفتي باش شهيد خدر كفن اف شهيد جاني خوش بو مدان ام میراث پیش خواهشتن اف دسکفتی ارک اکثر ملی هر کسی گرک خودی لو ادر کوي و دسکفتی پاریس